Today nga malem kakabsat, I would like to share with you a wonderful devotion. Kala devotion, deti lesson ko kada kay itang malem. Nga ti paulo na kakabsat is how to maintain the joy of the Lord. How to maintain the joy of the Lord. The joy of the Lord gives strength, vibrance, and fruitfulness. Awan di is na. The joy of the Lord gives strength, vibrance, and fruitfulness. Kung na di book of Nehemiah, the joy of the Lord is your strength. Ket uray adu dagiti sangwanta itang alawas nga responsibility, dagiti problema no dagiti agda mga problema tayo, kakabsat jay ragsak ti puso tayo nga gapoy ti Apo, the joy of the Lord isut mangted kada tayo ti strength, vibrance, kinaaktibo. Naaktibo kayo mo lang kakabsat, uno makaturturog samot ti daduman. Kinantay man ta zoom no damon la joy of the Lord da, uno makaturturog, but makaturturog, di pinakamurmuray. Okay. The joy of the Lord gives strength, vibrance, and fruitfulness. So, how to maintain the joy of the Lord? Would you like to have the joy of the Lord always in your life? Okay. Number 1, stay close to God. Stay close to God. Amuyo kakabsat, deti iasidig tayo iti Apo is very vital in our life as Christian. Mabalin nga malapit tayo, kadigiti ka kagayem tayo, malapit tayo iti sabali nga tao, asidig tayo, kadigiti ka kabagyan tayo, but it makes a difference in your life when you are close to God. It also makes a difference in your life when you are far from God. No, dayo ka iti Apo. Psalms chapter 16 verse number 11. Psalms chapter 16 verse number 11, it says, "Thou wilt show me the path of life." Ispakitam to kanyak, dagiti dalan ti panagbiag, in thy presence is fullness of joy. At thy right hand, there are pleasures forevermore. Mabaling nga dagiti na indagaan, earthly things, material things, and events can give you happiness, momentarily happiness, human happiness. But our closeness to God will surely bring joy in our lives. Especially kadigiti nga tempo kakabsat, life is very stressful. Life is full of activities. Kalahan na may ibusti ubra ti tao ulat ta kakabsat aya. I think people today are busier than before. And not only that, it has become more complicated, more complex ko na tayo. Mas naging complex ti panagbiag ita ngam idi. Isu nga ti tao kakabsat ket ana madrain, ma-exhaust, agkapoy, agfaint, agkapsut isuna kakabsat. And how we can maintain the joy of the Lord? We need to stay close to God. In thy presence is fullness of joy. So this is a reminder to us, nga iti dayto nga lawas kakabsat, masapol nga asidig tayo iti Apo. That means, nga hanga umadayo jay dalan mo. You don't go out from the pleasure, from the path. Kunana, thou wilt show me the path of life. So, you walk in the path that God has for you. Di kunana jay Bible that, God is in the light, Jesus is in the light. We walk in the light, we have fellowship with Him, and we have fellowship with one another. Stay close to God. Umasidig ka iti Apo. Secondly, not only that, but stay clean from sin. Stay clean from sin. Amo yung kakabsat, iti basol kat kaslang ti arig na kat kastoy. Let me explain it this way. Anyaman ti dumangteng nga krisis kakabsat, anyaman ti kalamidad nga sumangbay, definitely at dadalat ta level or set or group of people nga maapektaran. For example, deti panagbagyo na. Okay? Kat this week, agpapadamat pabumbun, dito project, dito 7 kakabsat, kat naibus ti darat. Gaputa, nagbagyo, ayaw mo pagalandan engineer, ayaw tito dinaw. 1. Kat kakabsat, no handa nga nakapag-advance nga nagimbak ti adu nga darat, siyempre, wala na. Kasi, awan mo ta pagalandan at mayayos mo ito na sa naglayusan kakabsat. Now, maybe to some of you, hangkay affected.
But whenever a crisis comes, a pandemic, or whenever a calamity comes, adda tao nga maapektaran kakabsat. Kaslang kuma kadete pa nagtudtudo na, kung kunar di Pastor Jungkat, awana, naala, di kiti nagmulat ti lasunan kung kunana. Am I right? Sino ka da kayo nagmulat lasunan? Da kayo di kakabsat, bawang, naala sister. Awana na, di ka, iuray mulatan nga dumakkel, anat agbalin tulatan. So, mabaling nga nogop opisina ka, hangka affected. Ngayon, basta da sumangbay nga kalamidad kakabsat, at dakat adda maapektaran nga livelihood. Ket no maapektaran deta nga livelihood, definitely, digijay tao nga dijay ti livelihood da, isuda ti agsaper. In the same way kakabsat, kastamot iti basol, because in a way, digiti calamities kan amin ita, direct result, dijay curse because of sin. So, the entrance of sin in the world is not pleasant. Jesus ti basol ti lubong did not bring up delight and pleasant life to people. Isut mangted ti pakadadailan iti tao kakabsat. Isu nga kastamot kadate nga Kristiyano, if we want to have the joy of the Lord, we must stay clean from sin. No, dadigiti basol ti biag tayo, tuladan tayo deti inaramid ni Psalmist David. Psalms 51 verses 2 to 12. He committed a sin of murder and adultery. Mabalin nga na-enjoy na dahi nga inaramid na carnally speaking, but God was not pleased and He reaped the consequence of His wrongdoing. And so in verse number 2, in Psalms 51, wash me truly from mine iniquity. Kita nyo, Jay, desire na, dalusan na ko na. Kasi, kalang ti arig nakakabsat, ti basol kat kasla termite, perjen na tabalay. Kaslang digita insekto nga mangdadael iti mula, digiti agtaltalon. Iso nga kunanagat, wash me. Nakapot kapit farmer nga dinala, dalusan, di talon nan, wano ikatan digiti bisokol, di ba? So, as much as possible, wash me truly from iniquity, cleanse me from sin. Verse 3, for I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. So, numariktam ita nga kalapay nagdagsen. Apay nga kasla butaw ti panagbiag. Apay nga kala dakurang. Apay nga kastoy ti sitwasyon. Maybe because sin is there. Okay? Against thee and thee only have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mayest be justified. Verse 5, behold, I was shapen in iniquity, in sin did my mother conceive me. Naturally, kakabsat, sinners tayo. Nayanak tayo nga managbasol. That's what it means. 7, behold, thou desirest truth in the inward parts. Ti apo, ti joy of the Lord, kakabsat, haan nga anat kayo ko sa unan, haan mo marik na kakabsat, no ti atmosphere ti biyag mo kat sin. Mabaling nga, the pleasure mo, iti happiness mo, iti sinful lifestyle, ngem awang king ka the joy of the Lord. Awang king ka the joy ti godliness, joy ti soul winning, joy ti prayer, joy nga na spiritual kakabsat, kasi the atmosphere kan environment, iti biyag mo, kan lifestyle mo, kat sin. Why? Because God desires truth in the inward parts, and in the hidden part, thou shalt make me to know wisdom. 7, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter. So do you realize, ilang beses inuulit, wash me, wash me, wash me. Dalusan na kaapo. Tinatarnaw nga puso kakabsat na ragsak nga Kristiyano. Okay? 8, make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. 9, hide thy face from my sin, blot out all mine iniquities. 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit with me. Cast me not away from thy presence, take not thy Holy Spirit. Of course, Old Testament yan. The Holy Spirit, saan nga permanent indwelling na, hanakalatin New Testament, permanent the Holy Spirit. But the Holy Spirit will be grieved. No, agbasol tayo. Verse 12, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. How to maintain the joy of the Lord? Stay clean from sin. Kanot na udi ka kabsat nga nag-confess ka ti apot ko nam apo, pakawanan na kaditi pride ko apo. Pakawanan nak apo. You know, God is pointing out maybe today, aday po point out iti apo king ka nga hanapagiso. Aday po point out ti apo king ka nga naglabsingam. Aday bakpagita ti apo king ka nga nagkurangam. You need to come to God with your humility and say, Lord, I acknowledge nga mali day nga ways ko apo, ket I will turn from it. I will repent. Baliwak iti direction ko apo. I repent from it. Stay clean from sin. Amen? Don't let sin
ruin your life. Just like the calamity or crisis nga mangted ti pan nakadadael ka dagiti tattao. That's the same thing with sin in our lives. Number 3, how to maintain the joy of the Lord is stay in the closet. Stay in the closet. Ano closet ko na tayo kakabsat? In Matthew chapter 6, it talks about closet prayer, panagkararag. Kararag ka. Okay? Now, in the closet, what do? In the closet, you need to have your scripture. With the scripture. Yan, letter A. With the scripture. So, itang alawas kakabsat, handa liblibtawan, iji closet tayo, iji kwarto tayo, or in our life, there must be a private time nga schedule tayo, nga agbasa iti sao iti apo. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ti sao ti apo maka-revive. Ti sao ti apo maka-refresh. Ti sao ti apo maka-ited ti panakalawlawag. Ti sao ti apo maka-ited ti bangar. Direksyon, talna, panakaawat, adu kakabsat, iti-ited ti sao ti apo kada tayo. So if we want to maintain the joy of the Lord, we need to schedule our closet time with the scripture. Jeremiah 15:16. Jeremiah 15:16. Thy words were found, I did eat them. Kinadati sa utiapo. Of course, kada tayo, ipaunag tayo ti sa utiapo. And thy word was unto me. Anat pa nagsirek na. The joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. So, numariknam nga apay nga tanga kastoy ti biyag kwa Kristiyano sa nga naragsak, mabaling nga deti ti kurang king ka. Panagbasa ti sao iti apo. Secondly, in the closet, you need to have your supplication. With supplication. Anot supplication? Panagkararag. Pray. The prayer kakabsat, kasla breathing. Inhale, exhale. You exhale your burdens, you exhale your stress, i-exhale mo iti apo, di ba? No, ag-inhale ka is you inhale the goodness of the Lord, di ti thanksgiving mo, i-inhale mo ti kinaimbag ti apo, ti mercy ti apo, parabor ti apo, adu kakabsat, ti ipaunag mo king ka through prayer. But you need to exhale your burdens. Dagiti dadagsan mo, dagiti stress mo, dagiti questions mo, dagiti complain mo, dagiti negative. Basta anya mga negative, yan tabiyag mo. I-exhale mo iti apo di jay, kat i-inhale mo iti positive, iso di jay blessing, jay grace ti apo. John 16:24. What happens when you pray? Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Oh. So nga, do di kiti Kristiyano nga sa nga naragsak kakabsat, apay, kurang dati kararag. Ang Kristiyano nga handa mapagbaligyan ti lasagda, kurang ti kararag. E di Kristiyano nga nakapoy, kurang ti kararag. Kristiyano nga nalaka nga matwang, nalaka nga kapoy, nakurang iti kararag. Alisto tayo nga worry, nakurang iti kararag. So how to maintain the joy of the Lord? Basic, but it makes a big difference. Number 1, stay close to God. Ang kumatadayo ti apo, ang kasumyasit dalan mo, stay in the path. Number 2, stay clean from sin. Stay clean from sin. Number 3, stay in the closet. Stay in the closet. Number 4, stay compliant to God's statutes. Stay compliant. Ano ka na sa unti compliant? Hante ko manarigat kakabsat nga iturong iti apo. Nalakatay ko man, dito sa uti apo, may kasaba, may isuro ka datayo. Hante ko manarigat na may isuro. Stay compliant. That means submissive. Easy to be guided. Okay? Easy to be taught. Ti ana, God's statutes. Anat statutes? Digiti lintag iti apo. Amo yung kabsat, John chapter 15 verse number 11. John 15:11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Anak ko na ti apo, imbagak di gitoy, tapno agtalinaed, tiragsak ko kada kayo. So tiragsak iti apo, adda kadagiti sa una, babaan ti panang tungpal tayo. Kita nyo di testimony ni Brother M. Anya di joy nga daking kuana. Joy nga pa nag-obey na di sa uti apo. So anya ti joy nga daking kaita. Dapat di joy nga daking ka, di joy nga pa nag-obey di sa uti apo. Di ba? Oh, DJ, kitam DJ nga may testimony na kakabsat kat nakaragragsak kasi nagtulnog Matthew 6:33. Di priority, di ba? Kuna na di pag-obran na basta Domingo, Wednesday, masapol nga dak iti church. Imbaga na,
kading kararag na, sinungbatan ti Apo. Amen? So inanseran ti Apo, nagragsak. Because they dinawat na, nga it will honor God. DJ prayer na kat, i-honor na ni Apo Sinungbatan ti Apo, in grant ti Apo. Di sweldo na ita, ag doble halos ka DJ dati as sweldo na. Answered prayer. Okay? At the same time, kakabsat, adaragsak na. Why? Because maaramid na di sa uti Apo ti biyag na. You see that? The joy that you can talk about because you have obeyed God. Muyo, kada tayo nga Christians, deta tinagbayad ka testimony kabsat. Amen? That we can share our testimony, at daragsak ti puso tayo testimony. Why? Because we obeyed the Lord. Nagtulnog tayo iti Apo. Ita tayo, sarsarita kam kini JP. Data ni JP? Oo. Kahit kunana, kasi ikarkararag na agkaroon ti baro nga bisikleta na. Daan ti bisikleta na. Kunana kat nakaragragsak. Pastor, kunana, nakaragragsakak. Kasi adaigatang ko ti bisikleta ko. Ti frame pe lang. Frame ti bike. Hampi nga bisikleta. Frame pe lang. Nakaragragsak. Pastor, adaigatang ko ti framen. Ngam iyon unak pe lang ti Apo. Mo, di jay kakabsat ti peripod nung aragsak. Sa bali jay ragsak, ti makagatang ti frame. Sa bali jay ragsak nga, in forgo na pe lang ti pananggatang nat frame, tapno yun una na kan ti Apo. Kasi kakabsat na COVID, kat adda maawat na nga kalainsyuran sa kakabsat, kat DJ nga maawat na, eksakto unay, nga pangbayad na ti commitment na klaberya, kantay sementeryo. Kakabsat, kita ang DJ, di ba? So kung nagkingkwa na, amom, deta ragsak mo, han na magatadan, ti uri nga klaset, bisikleta nga daking kagunak. So maawatan nyo, ti joy nga pagsasaritaan ta ita, kasta ti joy of the Lord, kakabsat. Na isang sangayan ti joy of the Lord, talaga nga, mo may describe di nga ragsak mo if you have the joy of the Lord. Iso nga, kasi kunana, kasi nga may pastor kunana, nagtulag kam kini misis kunana, patunaw da kano ti wedding ring da. Kasano wala sa patunaw da kan ti wedding ring da. Sa daila ko, tapno adda pag commitment da. Ket tatang kakabsat, iso di jay, nagka-COVID ni JP, ket adda maawat na. So ako nakingkuana, kasla ka lang ni Abraham kunak. Ni Abraham nakasagana idin nagsakripisyo. Sinuot ti Apo isuna. Ngayon provide but lang ti Apo day jay kasapulan na. So kastamot kada kayo, nakasagana kayo nagsakripisyo. Ultimo, patunaw yu pa, di kita sing-sing yun. Tapno lang ti kastada pang commitment yo. Ngam ti Apo in provide na lang. Di ka durehan na pala makagatang ti frame ti bisikleta na, han na magatgatadan de tarag o nga datakaon kan ti puso na kas Kristiyano gaputa nagtulnog iti imbaga ti Apo keng kuana. See what happens if you are compliant. Iso nga itang alawas kakabsat, adot sulisog ti biyag tayo, adot dagiti makaguyod ti atensyon tayo, adot maka-attract dagiti panunod tayo ng kakabsat. You maintain your position as a Christian, your priorities as a Christian, jay purpose ti Apo, jay plano ti Apo, agistik kalataga di jay, you stay compliant to God's statutes, and you will experience the joy of the Lord in your life. Amen? So there you have it, stay close to God. This week, hangkomat adayo ti Apo. No, the problema, asidig ka lang kingkwana. Amen? Di kiti asidig kini Apo, isudat adaragsak na. Stay clean from sin. Stay clean from sin. Stay in the closet. 4, stay compliant. 5, next time. Amen. Rigat ang kakabsat no ilipas ko dito, kat nakapimpinta. So, ituloy tayo maminsan. Hanabali na biting kayo kakabsat, tapno abangan tayo manen. Okay? To God be the glory for that. Kararag tayo. Apo Diyos, thank you for this message and short devotion this afternoon. Ababa po isuna, basit ngem nagdakkel Apo, iti ipaay na kada kami nga kaipapanan. Pudno Apo, iti biag, adot pa ka-stressan, adot iritasyon, adot pa kabannugan, adot Apo nga trabaho aramid kan amin pay. Ngam no asidig kami Apo kan ka. Marik namin to nga i-infuse mo kada kami ti strength mo Apo. Maibagamin to, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Na isang sangayan to ti regta nga dagada kami. Kat pagbungaam to, dagiti aramid me. Anyan nga nagragsak, iti makipagpagnagan ka. Help us to stay away from sin. Nadalus kam kumalatagang kanayon Apo, puso kan panunot. Kat search us, Lord, kalati pa rin Psalmist David, search me, O God, know my heart. No adda, dagitihan na pagiso, negative, morally, negative,
practically negative nga worries, fears ti biag mi Apo, i-commit making ka kat handa kung mga agturay ti biag mi. Han kung mga ti basol, temptasyon, iti agari ti biag mi Apo, no diket iti kinasantom, iti kinalinteg, kinadalos, iso kumat agpanuray kada kami Apo Diyos. Help us to prioritize the scripture in our prayer life this week, Lord, and help us to stay compliant to your statute. Katagyaman kami Apo, digiti testimonyo, iti aramid mo parabor mo ti biag, digiti nga kakabsat. Naragsak da nga makita mi Apo, hang isudat kabaknangan nga tao ti rabaw ti daga, ngay madaragsak da, gaputag tultulnog da kadagiti sasaon. Truly blessed Apo. Kwam ti gloria kandayaw. In Jesus' name we pray. Amen.